Pozdrav ekipa, evo snježne radosti za nas. Snijega je baš napadalo. Idemo danas probati nešto dobiti po ovom snježnom vremenu. Prava idila snježna. Hajde da vidimo danas. Možda snijeg donese mi kojeg smuđa. Znači najbolji mamac je kad si na vodi. Tako da ono, strast i ljubav prema ovome sportu, hobiju, kako hoćete, je ono što nas gura, nas ribiče, tako da evo, čamac je tu. Sve je u redu, dobro, ok. Ohoho. Dobro. Znači ovo i ovo mi treba. Što je ovo ovdje? E tako, sad meni ovako treba. Marac. Daj mi dalje to sve pa šta ćemo i kako. Či glave. Joj, dobro. 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 Evo ekipa, upravo sam stigao ovdje na mjesto gdje planiram pecati. Kao što vidite tamo je ušće gdje uljeva znači u Savu i po meni uvijek su ušća zanimljiva za pecanje i tu uvijek dolazi riba. Ovaj dio ovdje ispred mene ima jedna rupa, tu ću probati nešto da dobijem danas, tako da evo, ostanite uz mene i zapratite moj YouTube kanal Predator Fishing Croatia i vidimo se u nastavku videa. Ništa, pa ajde da krenemo. Znači, voda je u porastu, neki skoro metar i nešto je došlo. U ovom videu krećem sa Graph Leader Severo prototype gramaže bacanja 1148 MH akcija. Znači štap je brutalan. Znači osjeća sve živo, nikad bolji štap nisam imao što se tiče osjetljivosti, ajmo reći. Mislim da su tu Zenak i Graph Leader na samom vrhu. Što bih ja, evo koliko sam probao ovih štapova vrhunskih, znači istaknuo bi taj Graph Leader i Zenak definitivno. Sam što je, evo, što bih rekao da je Severo, znači odnosno Graph Leader dosta brži štapovi od Zenaka. Ok. Bacit ćemo tamo pa na ušću, ćemo da vidimo.
Evo ga. Evo ga. Da, tu je. Da. Prvi je pao odmah. Ovo je možda čak i štuka, sad ćemo da vidimo. Nemam pojma, mislim da je nekako po kretanju. Nije, smut. Evo ja. Salamuru. Ajde vamo. Dobro. Ali mali je. Ajde. Ajde baš zgradio pravo. Salamura. Ok. Ništa, ajde. Male ne teraj. Ok, puštamo. Dalje. Evo ga. Kakav udarac. Ovaj je bolji. Da. Kakav smuđ, odličan. Ovo je već smuđ. Ja nisam izvadio ovaj meredo. Pogledajte ovo, ljudi. Prekrasan. Znači, Salamura, Baby Bass dekor. Pogledajte kakav smuđ. Pogledajte ovo. Odličan smuđ. Top. Znači Salamura. Prekrasan. Salamura 10 cm. Baby Bass dekor. Dobro. Ajde. Teraj. Znači to. Jednog smo pustili, a imam manj, ovaj odličan, ovaj neki 3 kg jače. 3 kg, vidite. Ajde. Dobro. Samo malo. Ovo kisik. Bacimo. Ok. Dobro. Samo. Čuo je glavni prekidač.
To je to.